ini mangke ro tulang ko কি কইছে dak harus tunggu pacu do diam film ini tentang tadi tempo sinang anu bam Natung kewa cok pila puji nai ni dia mah. Langhin. Ini ada stadium Selong Women Championship dulu. Ada ini semi final lang dilo. Semi final bang hanjang langsung kan langhin si patubam lah. No si keceng po si score sta 0-0 side lah. Si tunang lang lumbong lah video. Mayok tabi ho. Apa? मान दीदी होल करे बोल रहे हैं apa tuh boleh ya orang bom lagi pas habang ke hanjang sutong 0 lang kita one goal no non second half lang bang kusay na masih lang ka kita hanjal langsung di mana yang kemarin. What is going on? Actually 6 na 4. 6. Jaba. Red card. Oh boya. Ta. Itu tuh nalo. Thegong. Kyo. Timap. Platinum palen. Diamond. Landing. So, final bang jodoh lo. Anjang langsung pen langhin sedikit pacu. Masih langhin bang. One goal pen cepat kan lo. Masih dat anjang langsung tunggu rempon dek lo. Masih ini habis itu ke akuan lo masih. Ano tontonin di channel Kimilang pati subscribe ta. Makan balik kon to manja na. Makan aja po itu share no. Masih kuang lo punya juga masih demit hangge kurang tu.